度住就冇食。哇！呢座係啊，頭先咪話做咩？想做餐廳㗎本身。Felix, Hello。應該做到啊！ are you full? 其實佢呢間屋起咗出嚟，政府唔俾佢。我哋攞唔到牌。嗱，嗰個規劃。啊！呢啲就係村屋啦，就唔係房屋嚟啦。喂 ，Elvin 一齊啦，嗱，你個頭。Elvin。嗰個位哦，即係就唔準起大啲，起多幾層嗰啲就。係啊。呢啲就應該荒廢。佢嗰 part 係最遲去到1988年，最遲。我之後就冇再俾啦。係啊。但係佢可唔可以賣俾人㗎？嗰個 number 唔得，即係淨係可以俾自己仔用。唔得，係啦。佢就係改變咗呢個紅 number 咧，就係所以咩嘢都唔得。哦。即係呢啲就應該荒廢咗啦。即係佢又賣唔到俾人。有啲要某一部分先荒廢咗。佢又唔賣得。冇後生啊，冇嚟，唔係啊。爸爸答啦。我哋喺呢度行啦，細佬你行，我影你啊。細佬你行呢個走廊啊。呢個靚唔靚㗎啦？呢個大澳墟天Good morning mga higala sa kahanginan aniya na sabko sa iyo sa kabuntago no. So nagbaktas ko guys dire para magpasingot no. So dire sa Hong Kong ang mga tigulang sa Yukay na sila magbaktas-baktas no, mag-jogging.
Pero sa Pilipinas, sayo kayo mag tumiits o magmarites.